Anyat gagara minsan. Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sapay imbangkok ti kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan. Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit gulurongak para ti panagkasarmay ti nubyak. Apay nga na sikatyag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo't trabaho na. Awan maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mangbiyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anluam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mangan iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin anobyo. Ngam, ibagaman ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunson mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible ngamin nga arman na ti kasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kuha, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagin na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya. Limagasot kayam to yun na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pang nayon ko. Ta mga no agkurang. Ay, wan Addo ti limagasot, inayon mon. Ay manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ay, nagyamanak nga rot Ang no da sukli na, itad kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't dyan obyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awam motan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakam mo kan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anya lagsawandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adam ako na trabaho. Awan nga ron ti mayat na ma-applyan na nang. Sana bale, taagabrudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon ngay bagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay laturnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay.
Sana siya tiyag problema iti day tananang isuda ah. No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay Rio aparaken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Ammo ka naawis kala iti kinataer na. Iso hakas tatikunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunak manen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalive-in ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarabid. Pudno. Naanusak. Idi damo. Ang may agbaybayagay awanan. Palinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot. Kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatak. Iso ti kayat ko pakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kay mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agden na talatan Nuray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko iti aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbagana. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damot trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak manan Ellen. Yamin, oray jablesak kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pakaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko ka. Kat no adanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramidamon Bay ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dayjay Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpot pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimod min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan kat. Nawan ni Rio nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan nakamala daw iti trabaho. Anya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Kay imasan ti turog disturbon nak. In kaglutan, tay turog kapay.
Nasa papaya pa nagriing tikas ting oras. Ha? Ay, handa ka magaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rot itay, isa naiturog ko. Ala, sumrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabannog mo't nagtugtugaw kahit kunamsa. Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Ay, kain ka nga nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung basit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, handa kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tangay tsura mo na nakaturog dito'y supa. Nakalukat to'y dagusyaw. Inton sinarag na kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito'y. Kasla kalamantika maturog. May turog kumatan tinagboya di live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya maturog mangan ka nagsikawil. Ay mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito'y dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apa ngay may kayo? Oray kumano mangtud kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ni Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor ornongan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Tagduma kami ti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman, ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot Rio. Di ka agungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasao. Ta sigod mo't nga amom asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging galumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak langan at ipangtudam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Inakagtrabahon Rio. Tay tangdan ko naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di basit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga roti ti igatan ko iti bisagra ah. Antoy. Kantay tangdan ko amang yaramid nga eh. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo ten Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay lang di balayo.
Umayak man palagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si Jebalayo. Ay, uwan orayon nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, uwan. Mangrabii ka dito yun, Ellen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa ilaeng. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayokit de. No kasta, ni Papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen, Ellen. Ay na, idi si bibiyag pa'y day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Tiam mo kakanda katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tanda ang mamangilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta kaya? Ang amam, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbagman, ta nakalagip ka nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay tanak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaysukan niya. Aklonak, nanang. Uwan, grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablabay ti kabus mo. Ay, masapul pa'y laayat ang danan kakawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan akmo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto ah. Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo nga eh. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay kwa, agdaak diti balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayan ta mga numakiturugak dito yan. Anya? Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nini malublubot mo ganti cellphone kon. Agof dito yan. Hello? Ellen? Naglukon na dya babae. Sumangput kan tulang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ka asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Iji ka no balay ti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible ah. Maaramid na ayat ti mangisukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ti kas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ayat tirik nana.
Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiar aramidam. Ibagama, no naumakan kanyak, tapno amok tiar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit a bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid ita dagusta, tadan sa bali pag nagdak. Apay nga, yakas ta ti ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Ay, sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensyana. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsak iti danang. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kan dalot itoy. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. balang kantis na dya babay. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manen sandakan ngay sukat. Angam no kayat mo ti may suksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Sige na ananang. Kuyugandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawiak matanjay na ramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Ang talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mijay asawa manakaw. Apay nga kasjay mat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang idi. Nasulisugak idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga ikan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Amangano ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin, wando patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kaya't mau. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Di na ka maawat di asawa. Ipili mo katibagimkin ko na. Sige na tatang. Tatalang mat nga agkidawak kanya yo iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabartak idi. Dagi jet umat ko kumarek nga sungsong. Ish.
Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay babay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya nga eh. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasi ang nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanangay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabailak. Mabailak maya. Da kayon timapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kabaybay abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan na tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngaron pagpakpakuyog kanyak no mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kan ni Glorio. Di na ngarod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Glorio lakay. Si Kamal ti makisarita kan kwa na. Kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo, taka si Mait. Masasya anak no kasta ngagsangsangay. uy ngarod. Nag-arami tuma ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungalan alat, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Glorio, baraw. Adda kami manain. Umay kami man, Glorio Barok. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tap nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga mangpanak na kanyang nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon yaman tinagbasulan ti anak May. Dayjay ka nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay subliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik kuking ka. Ang nga kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka unay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Glorio. Awanin nanang, pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. No makisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisika, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay may sa.
Nanang? Nariga, tawan kadkadwana, kunam siya. Nang runa no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat, ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan ka no awanak taon. Ige asikaswag ti bagi ka. Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro dya sawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Tao laang mo dya sawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabaw yan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat ag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pa'y lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no emergency mo dayta. Han nga emergency data? Baka dagi dyan manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya dayta? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio may. Ha? Ay, yung adagot! Hello, Glorio? Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnad ka nita balay dananang kentatang mo. Lukasta, napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio? Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio! Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang, pag-awawidan ako ni Glorio ay balay na. Agdan na kami manan. Ay, sige, agawid ako na. Ay ka, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nan to amin. Ad niya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamat laangan ti amin kanyata. Di ka pa'y unag kampante. Kasan pa'y la 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsinata ti tupikuda. Isotap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket ininot metla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamigatan ta. Bumahon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay, sayang aja trabaho no agikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Yakon na i-concentrate nagtrabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanan ganas kong magtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Ujay asawa na ti para balay. Ngay, yapay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot ngayong pilit na tibagi na kini Glorio. Una, nga misuma, tinang paawit kan ni Maya di balay da. Napilitan la siguro day dayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya.
Apag patpatayan na launa dya sa awala. Iso at dumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo ta si jay anak ta, iti sidong ti asawa na, iti may kadua, agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayat iten. Ay, napakawan na sigurun na pinagawid na mo dun, iti balay da. Amom lang aya. Dayjay mo gamin amaya. No nya nakanda. Apay naglalaki iten. Nyalala, di mo siniran ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkan to ba ti ulo na? Di na mo ti mabagbagan ijay. Anya nga ita. Nalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasan dayjay. Ag-move on tayon, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa naluto, iso nga siya kung tinagluto. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung tinag-inaw, tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ta nagluto kin naginaw kan. Dak mabalintagig gamiti danom, tanabannuga. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kas na nga ka na yung tararamidamon. Inal daw ang awang kay balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo maya. Ha? Awan karbang amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Gloriaw. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Ganuray dagitay kalkaldiraw. Saan na nakaluban? Iso kinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumet ngagtrabaho dya sawam. Mabannog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramit kadagita. Kat anusan na Talaga kasta. Tamadama pa lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawan ito naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kan aya. Pinagsublim lang aron iti puder mo no kasta mo lagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Nasya na kanya saan? Taginuliban nak nanang. In barbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot dayjay ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak dayjay nanang? Tanakatatak dito'y panunot ko. Ano dilinuto mamasidam maya? Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. Di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga raw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak edi ginuliban nak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit-kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Imposible Mo, at dapat ti komunikasyon nyo.
lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung da dyan ay naramit ko edi. Lipatan ta ko man ti amin. No kahit mamalipatak tinaramid mo, Maya. Bayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas ta tilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo ah. Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga yakas ta tiararamidon na. Awan lang aro dun trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod ah. An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taagungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mula ang panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatlang ti sigod nga linangan me ken ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw no kasta ka na yun. Kasi ka lang ang sakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, ada kadwa kasi mangbait. Ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Ah, ni. Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalusam ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na nga sa balik. Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho ili. Pagkabangag ko ma, nga maurasanan, kaasimot. Anya, ibaga man tagpaso kanya, Glorio? Imposible nga gayem mo lang day nga babae. Babaem samat. No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kahit mong asawan, agyan ito'y balay ti babaem. Kat siyak ti mangbiyag kanya yo. Natural, laglagi pam, apasot pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May bala mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang. Isunto matlangahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malala, husto na ko. Di ka nagsagay. Aklunam lagang tikasat mo iti asawam. Tako naman. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawang. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye, anyo na. Total, napanak-nakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Makambo ka nga raw danak ko. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak mo na nga nagbasol kanya na. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Nay, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrag ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin, Manang. Nabsugak. Kun kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't muti agkirtikir iya balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay.
Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker di balay? Ay katuan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod manang. Kahit kung amin akanayon ang nadalos di balay ko, nga uray awan nagnanayin. Uray mapankalaang agdalos, nuadawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manayin. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan manang. Tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, manang. No kasta, agsublin ija abroad niya ang kalastor, nanang. Unanak ko, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusa. Magbambanog kayo lang manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Kan adda sweldo ka mang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay jay. Tay nakagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamo ka anak ko. Apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya. Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan kang agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy nanang, nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. Puro imported pa'y dagita gamit na. Ni, adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni Uncle mo nga agpiano. Kaskada ag gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mo't nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni Uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atila kutkutyem dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kahit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki day takat. Built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalos takit din. Ay, buludak man nga roti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan ngamin load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawit tan. Taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak ka mo nga usaran ti paglutuan ni Uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawid takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga roda, hintayo nanang. Na. Apay nga inalam tabag ni Uncle mo. Isublim day tasal. Bagi ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di ka laag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nakko. Anyalat sawon na kanya kun ngay, nakababain. Pagbainan nyo kumakatkabsat yu. Kanasingpat niya Uncle, haan nga imot day chay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo ti kalkalikutem. Asinot ka tratat mo Awan, basbasa aglaang dagitoy inchat ni Sally kan ni Uncle na. Ay naglukon day nga anak mo.
Pinagparang na asyak ti Mang Dawdaw at ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na ngamin to'y cellphone ko a pinagchat ka. Ay kanya ko ma. Kapsa mo mabaing ka pa lang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko ah. Nan, kwarta bangkay di ba kayo? Tadama pang kugatangan. Nagsuldo kan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtalna ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Iyang, manot suldom kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siyak, ano sakpay laang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpaiso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak din nagdakal nga balay na. Anya, ay na, naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nempa. Ay, ungayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nempa. Jay, bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak man. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay na nang? Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean nyo dayta. Kung ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya't yu akat sublatan kayon. Wen ilang, ipasublat mo kinisali. Time pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagaktokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manen. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibala ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kahit tinapik sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko tiyong dita, Sally? Di mo pa kibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang.
Hangkong ay gigaman. Katanyat ka nung ngay dita. Naglutuak na nang. Amukmat nga usaran dagito'y gamit ni Uncle. Nalakamat gayam. Alang araw, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye na nang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni Uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ija balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maadda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni Uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga Uncle. Agparmakan niya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang. Tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni Uncle. Nayon namat Limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usarag. Kan gumatang akit di butas ko. Gusto day, tan. Anda pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kuanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. Sige taging pakiakon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asin tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Kan, apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita mantul balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmata, ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no kanayon. Nagdakal dato balay. Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo ak papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas nga raw, tarimaanam ti trabahom sali. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, nimfa? Ay, awan pa'y nga rod sali. Iso nga adda akpay la iti sigod at trabaho. Ano sakpay la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong la kuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ila kuma, friend. Kaya't mo katulong kanyak. Sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamat tan sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak ng uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo Kitala okay lang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan nga pampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Ikatan niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman.
May sakamot adi ag pampanunot. Kasano ko maasweldoan na kat awan mo't kwarta na. Jay ka nung nga ron di pauwit ng kilna ati sweldo na. Isuti patangdan na itigayam na. Abambanog ka nung nga main. Apay, kaya't mo maparigan si anak ta bakat. Di ka lamas siya mat. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laengan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni uncle mo anak ko. Kitaan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, ag-awit kayon. Yung kayo mga laiti sidaan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sali, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni uncle mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron sama dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadaal matan, Ayun gayam, mabalin ti ang sweldo, Sali. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti sweldom, kompleto data. Agyaman nak, Sali. Sali, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos sana. Amangan mo no peke. Kita ngamin nga naimbag, Urig na urig. Pati datoy bado. Urig amin datoy. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga ron Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rudin. Bayadam kahit din data, dapay papanak. Darasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan ta cellphone ba? Daytaman na Apay akasta tila nga maya. Nagpulong kanyak ni Nympha yam jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Mala talaga kun ka dya anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsintyam, awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan nak, iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga mga no idarum na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nympha, itimpla anak man, iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nympha! Ha? Nagmayagan na buya. Mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo so tilotoak. Ayan dagita appliances ko, Sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadadaan. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kandagiti tagto mabay akagwaak. Agasam dayta. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukken ka. Taidarum ka!
Nanang, tulungan dak man. Apay ngamin impul-pulong yung kanya uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat nga agbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko.